Yebo sekunjalo emlaleli wemsakazo kaNgwane ngikubingelele ngivusele emlaleli kulolu hlelo letindzaba temingcele lesiletfulelwa noma lesilethelwa ngilolu bandla libandla lenkosi leli buke tona ke tindzaba temingcele yelive lelatiwa ngele kuthi ke i-Border Restoration Committee. Libito lami ke ngingubongani ngokadlamini lo kungiyena ke akwethulela lona lihlelo kulolu phimbo lesive eSwatini umsakazo losakata ngeSwati Mbabane edolobheni nalomhla ke sesibuyile kuso sigaba sesibili sitawukhumbula ukuthi lihlelo ke licalise evikini leliphelile lapho khona ke besilwethula esiveni lihlelo ngalokusemthethweni siyachubeka ke nalo ke lihlelo lomuhla lapho ke sesingena ke esigabeni sesibili nalomhla ke angihambi ngedwa sitawukhumbula evikini leliphelile besinaye ke umfana enkosi Mgebiseni longusihlalo walolibandla ke letemingcele ekhaya eSwatini kanjalo ke nalongumabhalane babeke bheka mabuza lomhla ke libandla lingetekile nginetivakashi ke letine letichamuka ke kilo libandla letemingcele ukhona ke umfana enkosi Sicelo loyingcenye yalo libandla kanjalo ke na babe madudu mabuza naye ke lo munye ke wemalunga elibandla letemingcele ekhaya ke eSwatini ngidabanika nje lithuba lekuthi ke bavusele nabo kumlaleli singakachubeki ke nalo lihlelo ngicale mhlawumbe ngasihlalo sivusele kakhulu umsakati nasesiveni sonke semaswati Bongosi siyabonga kusinamhla sesibuyile esigabeni sesibili seluhlelo lelutanathi sibe border lokhuluma konguye sihlalo umndane enkosi Mgebiseni yangihambe ngedwana ke emalangeni lamahle njengoba besashido umsakati ukhona umndane enkosi Sicelo naye babe bheka mabuza liveletsi lethu kukhona naye babe umpostoli madudu mabuza naye losebandleni lato temngcele Bongosi umuntu angaqala mhlawumbe ngekubonga kakhulu emaswatini ifeedback lesitholile sivile kwakuthi emaswati analolu lusasasa lelikhulu lekufuna kuluva aphinze futhi alandzele luhlelo lwato temngcele kuva kabanti ngokuthi emaswati asuka kuphi aze efike lapha akhona khona lesethemba ke bongosi lokho ukuthi nanyalo emaswati atawusonzela phela nadoti mebadabo bahlale babhale labo ngibona banayo inshisekelo lokho mnanzi kakhulu ke emaswati lamahle ukuthi lamuhla si libandla letemngcele siphethe nalabo mhlawumbe laba sithwabulelako ku leti inhlelo letinye ekuqhumana emoyeni lesingasipheceleti bobani bo Facebook nangabe emaswati afuna kulandzela kahle asatakuthola sinabo babukisi bakhona la ekhathe studio lamuhla batawusi Lydia umnani wasisicelo kuqhubeka ukuteka namhla sitawuteka ngemlando njengoba besibalile malangeni lamahle ukuthi kunetihloko lesitabe sikhulumisa la dalo libandla lemngcele namhla sitabe sikhuluma ngemlando umsuka kusemaswati asukaphi aze efike la mhlawumbe kulesikhathi ke emsakadi sengaba nika malunga elibandla avusele nanawo esiveni semaswati Nkosi sivusele hlubi sivusele sive samangcwangu sivusele nongo sibonge nje ngivele incandi nanga emafutha lesobona ukushona ukuthi live liyabusiseka kakhulu bongosi hlubu lomuhle sivusele sivene lonivusela kumaswati lamahle ngibheka wakamabuza mabhalani welibandla letemngcele nami ngithathele lithuba siyavusela esiveni semaswati labaleleli makhaya lovusela kona la umpostoli madudu mabuza lolilunga kulo ebandleni lemngcele siyabonga msakade
Sothi vele ke mlaleli ke labanye labangemalunga alolibandla letemingcele bavusela lesitabe sihletisene nabo ke kulolihlelo lomuhla mhlawumbe ucocisa ke lapha kumntwana Nkosi nje ngiyathemba ukuthi ke kushelele lwimi endzabeni ke yekuthi ke sitokhulumisa sebasekhude kakhulu ke la eMaswati ukuthi ke tindzaba sitikhulumisi kepha ke siyatikhuluma lokusho ukuthi ke sidayibamba lapho ke sisachubeka nako bangaze bathi ke hawu umfana Nkosi bamiyekelelane ke kuze kuyophela ihlelo sola ikheceleni tindzaba ke bathi sidatikhuluma asitikhulumisi singakangena mhlawumbe etihlokweni tethu talomuhla bongosi ngingathanda nje mhlawumbe kuloyo mhlawumbe lokwamputhela evikini leliphelile longazange lithola lithuba mhlawumbe lekuthi asonzele kwaYLS alalele ukuthi besikhuluma ngani ngidawucela nje kakhulu kade kuyimfana Nkosi naye emabhalane ukuthi mhlawumbe sebaphinde nje bakhumbude kumlaleli ukuthi ke kepha evikini lephelile sakhuluma ngani yakhumbula sakhuluma ngendzaba letihlukahlukene letfaka ikhathi ke ukuthi ke ingabe empeleni umsebenzi walo libandla ingabe yini mbambambam siyabonga msakati liwe ebasathatha ukukhumbula lokuthi evikini lephelile besitawena sona singeniso salolu hlelo sase siyabala mhlawumbe tinkulumo mhlawumbe lesitawutikhuluma la ephimbeni lesive eSwatini lengicabanga ukuthi eMaswati asakhumbula njengoba mabhalane atawukhumbuda lokuthi sasiteka tiphi natiphi Hlobo wakuqala sakhuluma ngendzaba yokuthi libandla lithunyweni saveta ukuthi libandla silithunywe kwekuthi litholisise ukuthi singakatholi kudibusa singatholi mazibuse live laseSwatini lalingakanani sathunywa ukuthi siteke indzaba yokuthi ke phala ncishiswa yini ngathi ivumelwane etini letalinciphisa lesingathi ngesilungu ngema-treaties conventions la bakhona kuze linciphe sathi ke lithunywe kwekuthi likhulume nabo makhelwane mayelana nekwekuthi lemingcele yakithi ifanele ukuthi imephike sekuthathwe konke lokhu abekwe etafuleni ngetulu kwakho konke lokhu lithunywe kwekuthi lenteke nalemenye imisebenzi lephathelana nalomsebenzi loyingcikithi yekwekuthi litibuye emasisweni sase ke sesiphinzeke kuleli viki leliphelile sesenda kwendlalela kuthi kulamaviki lesitabe sikhona ngawo lapha sikhuluma nesive ngitiphi ihloko lesitawuti khulumisa njengoba nje lamhla sitawuqala ngalesekuqala sekwekuthi sisukaphi sifike njani la sibuswa bobani lelive lesihleti kulo lingakanani emakhosini lasiholile kuqaleni sachaza ke tonke letinye tigaba lesitawuti landzelisa emavikini lalandzelako ngenxa yokuthi singaze simphelele isikhathi umntwana Nkosi lotavu sihola lamuhla angivele ngifinyete ibe njalo emsakati nani nebakangwane Sibonga kakhulu ke Msengo kuvakala impela kanti ke ulaleleke lihlelo letindzaba temingcele lolilethelwa ke libandla letemingcele ekhaya eSwatini libandla leNkosi lelatiwa ke ngele Border Restoration Committee isikhathi sikhomba ukuthi imizuzu inge-26 ishayendlula insimbi yesihlanu kukhumbuda nje kumlaleli lo lalele uma ngabe mhlawumbe letindzaba tindzaba letimcoka kuwe ufuna kwati kabandi noma ufuna kuyilobola lapho ufuna kuyilobola khona ungasibhalela ke umlayeto noma ke umlayeto nje lesingathi text message noma ke ubhale ka WhatsApp enombolweni lethi ke 7606 6102 7606 6102 inombolo ke lapho uthumela khona umlayeto umlayeto nje lo conze ngco lo ngaba i-message le direct noma ke usibhalele ke khona ke kuye WhatsApp
Sesingena ke endzabeni yalomuhla Nkosi ngivile ukuthi nguwe lotasola ke kuyo indzaba yalomuhla khona lese bayishayela ke le nombolo ngithi temne uthumela umlayeto kuyo le nombolo awuyishayeli bekunene ngoba ngeke ngikwadi ukuthi ngikhulume nelicingo ngiphindze ngikhulume khona ke emoyeni uthumela nje umlayeto kuleyo nombolo ngethemba lo mlaleli lona bekayihlola nje ukuthi iyasebenza ile nombolo le ngimnika yona kepha ke sekusithiwe la ukuthi ke sitawungena kuyo indzaba utasola ke umntwana Nkosi enzabeni yethu yalomuhla lapho khona sicala ke mhlawumbe ngayo indzabuko yaso sive semaswati ukuthi ke size nje sibitwa ngesive semaswati sisukapi side sitofika la lesikhona khona lomuhla Nkosi siyabonga Hlubi cha Hlubi ngesikwakhona ngedevile waqala wakhuluma ngelive usifika kanjani lapha singabuka ukuthi sichamukapi nini nakwende njani nekuthi ke siyini kahle ngoba umcuka ukuthi nizimba sive nje nakhiwa yini nakhiwa njani ndaqala nje kwedlala ngalapho nje ngicale ngaloko singaqala ukukhuluma Nkosi kuyiteka lenzaba lesive lesi silamhla ngemaswati abantu abaningi vele abakwadi lokho singilabanye labakhona emhlabeni lamuhla lana bikhosi okusive sidzala samandvulo tive letiningi singeke sister mandvulo ngoba thina nje nasubala uyabala nje ukuthi nawubekisa nje nasibekisa kule mnavile sinayo kwekuthi lamhla ingwenyama lekhona number 46 emlandweni le muva ke mandvulo sibe khona belungu bahle bathi BC before Christ thine Inkosi Jesu ihamba lamhlabeni iyaphila lesive nabukhosi sebukhona nabukhona nje leswela ku BC nakusho njalo ngidobisa emakhosi nje ngoba vele isikhathi esifishana ngeke khona ukukhuluma konke kophana nasiva nje kunabohili nathi wena hili wahili inkosi leyo nakhulunywa ngasamkedi inkosi leyo nakhulunywa ngemlangeni kuthiwa nje badleni ngemalangeni bayinkosi leyo le emuva kopha ke mina ndawucala ke le embili ke enkosini yethu angisi nje kubuyela kancane nje ngithi le nga900 ma 900 minyaka ya 900 ladlo sikuthise ku 2025 lamuhla emangisi nje ayaqala abanenkosi yawo iAnglo-Saxon sesho ukuthi thina yaqala emangisi thina kathe because abanabo kathe bona bak number 1 thina silebo 24 25 kukhuluma ngesingisi sengisho ukuthi sisivele sidzala nakuhlatshelwa nje nakuthiwa lesive lesilikhuni lesive lesisabeka singumbane yindvo vele lenza lesatiwa ngayo ngalokuthi vele sichamuka khona vele kwatiwa ukuthi hey naboke cha bongosi ngisayiteka lenzaba kukhuluma ke ukuthi ke kuloko nasi sisive ke sisive sithi vele sinenkolelo yethu inkolelo yethu ke sikholelwa kumveli incandi vele incandi lesikwathi uthi nguye lo wadala lesikubona kana lokungabona lo namhlanje lokosolo sikholelwa kuloko so ke incubo yethu yayibambeke lapho ngawusho nawubuya ukuthi kumbe sive ukuthi ngiyapi ngalenzaba ngoba khona ngiyakhona vele kophana solo ngakha kwekuthini kwekuthi sive kwekuthi sibobani siyini nakunjalo ke sive semaswati ekwakheni kwaso noma umsuka waso usongeke ukuthi le live linebaniyo
ngwathi nenkosi kunemniyo kunebaniyo baniyo ke belive ngendalo yethu thina eMaswati sikhola ukuthi baniyo belive ngulabo lebake baphila kulomhlaba balilola lelive balakha nje sekhanzile nathi nawo baniyo bayo kanjalo futhi abanye baniyo ngunaba labaseta basakadalwa ngisangichaze nje bonkosi ukuthi umsuka wethu uthini umsoco wethu ukuphi thineke lesiphila kusamba kulo umhlaba site lilungelo sokuthi wethu kuligatha wethu kulichiza wethu kuliqenza usisilondvolode kunale lesikhanzile idolo bomkhulu bethu bize futhi silichize silakusakhele bobani naba labedako mbekise nje bonkosi mhlambe namfundo omncane engaka phathi kukhanza khanzile bomkhulu lokho kusi bomkhulu vele sikhule sibasho njalo ukuthi hey kwenu kunabenta info bentela thine siseda akusuko kwabo kanjalo futhi ngibekise la lambabane nje angisho nje info kumese ngibamba ngetandla edolobheni na umsado wehleli kuwo umsakato wakhiwe ngeMaswati engafundzela ke endini ma building alapha kahulumende ma cabinet ma ministries onke lawo nabuka akhiwe ma 70s konke lokho akhiwe bantfu bakhela isizukulwane lesitako sesho ukuthi vele indlela yokuphila kwekungileyo ngichubeke bonkosi ke kuzama ukuchaza kulendzaba yethu kwekuthi kahle vele sihamba ngaleyo ngqovo leyo bese ke nje sishito kusamvele incane vele incane ke uba nalabaniyo balo lelive lesisho sasibabona ngemehlo bese thine nje ukuthi sibantu lamhlanje siphila kanjani lo silamhlabeni bese kuba khona ke lo nikwa lo pholi ukuthi siholeke sisive kwabanjalo ke kuze bengilamhla kwekuthi kunebuholi lobukhona ngiko nje sisingeSiswati inkosi iyadalwa ngoba isiyanikedwa abanikati bayo cha ngengaze kakhulu bonkosi bathi kuningi ngalosi inxa isikhathi indawo zokushoptela lokho umcwalo ukuthi vele ngibeke lokuthi ifoundation ngesilungu ukuthi ithini cha bonkosi ngichubeke ke ngidawucala umlandvo wethu le kunumber 27 inkosi yethu yesimashumi lamabili nesikhombisa bekuthiwa ke ngasikhathi leso ke ngomnguni Joseph Mangunje lamhla nguni nathi sabukhosi unikwa ligama njengoba sathi nje ukuthi inkosi icala bezinyane bese ke iba inkosi iba neligama nasikho manje kusibanga inkosi nguye inkosi wokuqala nguni njengoba niva ukuthi nguni belungu bafike basetha ke bathi ke kunemanguni na uthiwa ulinguni na ulinguni ungumsuthu ulipedi ulesive lesithiwa abantu ngunisi bonke labo Mandebele Botembe eMazizi Mampondo Manguni onke lawo aphuma kumnguni sonke siphuma kumnguni sasimunye simunye kuphi ke simunye le eEmbo eKenya nawo nje ukuthi basebathatha sibe Embo nenkosi obhuza lapha galobamba elithini ikhona iEmbo iyetha ngalenzawo bese kuyo le eKenya kuthiwa ke le Kenya ke labe besikhona khona ke le Embo kwakuyintsaba lentsaba igcwele isekwane lo sesikwane lamhla sibiyana lo le sesho silomlandvo mongosi kuba kuhle nebamangcwanga ukuthi siulalele umlandvo sibone sinita ubona ukuthi nikhona ku relate ngesilungu basho njalo sihlobanise
lokwathi khona idona la khona lamhla na uthi akusingane kwani indvo lekhona nakale embo ke mnguni angisho ke bonkosi kwekuthi ngesinguni kuze kuthi ube ingozi njengoba sisho ukuthi uyatalwa kukhona imfihlo lobese unikedwa yona leta kusita kubamba lesive kusebenzela lesive ngasho siphethe mathulusi akho lunedwa wona ngoba ayimfihlo msakade ngiyacabanga ukuthi sibongo nawulangeni yasho inkosi lemini okunene yona lobo phela lokunjani kuleyo ndzawo leyo leyo ndzawo leyo ke lekhunya ngathi sibophela khona lokuhle ngiye kwelemfihlo ke lo uthi nakuthiwa nguwe ingwenyama unikedwa kona lokho sitaqhubeka kuhambe bonkosi mnguni ke utala amadvodzana amabili utala Mangcwangu ngenamdzala utala Msuthu nade lemsuthu samba sikhathi ke lapho ke kule bo 1200s mandvulo vele nakahamba ke cha ngalokuthi ngasikhathi leso ukuthola umdzala kwangiyelo uthathako vele athathe Mangcwangu kwena sayingwenyama anikwe ligama ke naye ke libito ke kuthiwa kubani ke ngwane wokuqala lo uthi ihlithwa ngamangwane siva sikhathi leso ke emagama esiva solashintsha ngesikhathi kuya namakhosi sitshintsha wandi ngesikhathi lesinye singemangwane kwendlule ngiyabekisa sibakankosi Simbenguni konke lokho ngale kanjalo amakhosi solo makhosi lawo sengisho ukuthi overtime bokuchubeka nje bonkosi ku sibitwa ngalendlela leyo kuhambe ke bonkosi ke ingwenyama ke ihambe ke athathe Mangcwangu uyathatha ke kuba nguyinkosi nayo uyatala khona le eEmbo utala Dlambula nginamdzala utala Mathalathala ngicela lo magama ke bonkosi singawakhohlwa ngobito lawo nakatele labo kuhambe isikhathi ingwenyama bonakala sivele cha isikhathi emhlabeni vele insimbi seyashaya umfundi ke bonkosi ke lesithe imfihlo yethu ndabita buthokozi bethu buthokozi bebukhosi uyakhulumisa emakhosi sikhumbule kusomhlolo umsakadi nasikhuluma ngendilinga nemculo ukuthi inkosi ebita sive yathi asikhethe kusanda yatlenza baleyo Nkosi lelo livi lelo la likhona kusola mandvulo lokulikhona lamuhla sesho ukuthi imvo beyenteka imvo lenteka kona lamhla lokho cha livi libuye kuMangcwangu lithi bida abafana bakho Mangcwangu ubabude na umbuto nami kwekuthi ngibani bakhethe live bukhosi no bakhethe umhlaba ababide vele benjalo ababude ngitawushopdela vele bonkosi cha Mangcwangu nasebabitiwe athi Mangcwangu yena cha vele ufuna bukhosi Mathalathala yena ucela live inkosi bakhipheke ibite lombolo Mathalathala sayedvana athi hawu Mathalathala kungibuta nakucala ngabe uthi 10 ngabe ukhethe ini wena athi cha mina vele ingwenyama bengawukhetha lobu live ngoba umhlaba ngona la siphila kuwo ngona usakhela kuwo ubukhosi busemoyeni athi cha mfana wami ngiyakufa athi ibyala asambe ngalamafishane nje kusho ukuthi inkosi ibone ukuthi cha sakhulumile labadzala ukuthi ngubani inkosi le yakusasa afundzise lo lomncane lemfihlo amfundzise ngasiginqa isikhathi ngisho mathithe sikwendekani kodwa kukhona sikwendekani kusena senjalo ke vele inkosi ke iphumule ikhothame ngoba yasho ukuthi mfana wami nakuphela nje
kuzila ubese uya kumnakeni ucele kuhamba yonanisa live ufune kwakha isive sakho cha vele kube njalo vele fika isikhathi ahambe ke Mathalathala aye kumnaka bodlambula mnakethu seyinkosi lapho cha ngonyama ngisacela kuphuma abeka njengeshido nakabeka kumnaka bovela ajabule ngoba vele kahle nebantu vele bebanako kumjabulela lo Mathalathala ngalokuthi bekumvana nkosi longazi ukuthi la nhloko kunengi nje la ngiko la kuphilako kunalomnakabo ajabule ucha ngathi uyahamba athi no cha ungahambi wedwa mnakethu hamba nani ngibabe niyakhumbula ukuthi kunamsuthu lenstemne utalwa ngumngoni babe lomncane ke yona kunje baphume naye lebo 1300 ke kubeka ngesilumbu angisho yebongosi ukuthi ke nabe laba besikolweni nje afunza ihistory belumbi basifundzisa ngeGreat Migration of the Bantu people beka ngesingisi nje ngiyacholisa but nje sifuzisile lokho labaningi sifundzile lokuthi nakho belungu abathi lokuthi kuhanjwa nje benguni bahamba kwento enjani nayo kwindzaba ke Nkosi ukuthi nayo lenzaba ukuthi bahamba kanjani ngibuye ke nginawunike fakazi ndawumangala baphume ke vele leni sicheme sakhe elibutho amente elibutho lakhe Mathalathala phuma elibutho lakhe la eMsuthu labakhulakhulini abancane kuthiwa cha abahambeke abantu benkosi ke baphume ke nako behla ke nabehlako kadzeni phela kwakhanjwa nje ngetinyawo wawuthi hambile vele obe malanga emathathu uthi cha sengambe vele igaba lesithe bese usuhambe usukhashana kakhulu nabafika khona ke le north of eTanzania bahlale lapho batinte lapho into ezinto sakhona ke Mathalathala leta futhi usangise ngoba phela le fihlo ilapho labahleli khona kuthiwa vele wenzawo beyomile ekheshe kungalutfunganani kopha nabane lakuhlala kwacala kwabuya Dulu kwabuya Tshani kwabuya kudla kwakuhle live labalihle nje olifi namhlanje silibona lamhlala baphila abantu taphila tinkomo kwabuya libisi kwaphihlika kwaba kuhle kopha lemuva kudlambula awusomiso sabasimbisomiso bantu ke ngalosi mwasekhashane bakhona ukuhambelana nabafika lalabangala kuMathalathala abafike kule kakudlambula bafike babade uthi hey kuyafiwa ngale kuyadliwa ngale bacala abantu behle nayifika indzaba igcine ifile kuMathalathala ukuthi hey uyathi umnakeni kuyafiwa indlala naye ngalokubuntu ke banguke wadlamini ashaya inkomo ashaya kudla ukuthi akumikiswe le mabele ukuthi akumikiswe le kumnakabo batawudla nabo kuthiwa nje dlambula wathi ahleli wabona nje cha amahlathi lemabele netinkomo letile likhuluphele nemasi kongelo kwamangala washo wathi awu babe waniketa Mathalathala bukhosi hayi mina vele kudalabutha ke lokho cha kufishane nje ukuthi wakumukela kophana ke kusala kweihlithi yahlala ibalisa ngejavi lwakhipha libutho emva kwaloko kuthi alihambe lohlasela leMathalathala la khona nawo hlasela eMathalathala sengayishwaptela nje lenza nje ngishilo nabathi bafika nje basafika nokanganani inhlolo isithi imbikele Mathalathala ukuthi hey nangidlambulu yahlasela libuye livi ngikwenza lena nje bonkosi ngalokuthi khona lapho nayibona khona ukuthi solo samba yona nalibuya live lesicamba na ingoma ayihlabela ingoma le ngoma la ihlabela bonkosi naba la sive lesiya ke encwaleni nini babangcwangu nasencwaleni lenkulu ngwangcwadi incwala kuhlatshelwa niyadi nani ikhona lengoma bese sinyukwa ngayo kuyiwa eDulu bayethu sikiwa kuphi labayiwa khona kuze ubone kahle ngoba incwala phela kahle lamuntu izivule sonke siva siye kubonana kule ukukhulumako le ngoma namhlanje kusehlabela lekhuluma ngekubashiya ngelive labo laba incwala bayathi ukuthi sini lengoma leyo yacala lapho lengoma loku sihlabela nalamuhla
nalamhla lokho noma sihlala lengoma leyo icala nje incwane lengoma noma kanjani nabe libalele kukhona utakwendeka sesho ukuthi bongosi lokho solo kukhona siswana kule lokho sihambe ke bongosi ke cha abaleke ke mathalathala khona kuphunyuka ehle imap Africa na uyibuka nje wehla ke sowehlela uya towards boMalawi uhle balala ke endleleni nabalala endleleni buye live lizimathalathala suka lamhla wena awusasi mathalathala ngokuvana ngosinakhumbula musa suka lamhla wena ungidlamini lokhu lamhla simalangeni sibadlamini udlamini wokucala nje nguye ke uthwala lapho le ugama lelo uthi so inkosi ungidlamini na ungidlamini nje wena awusahambi emini uhambe ebusuku nanesive sakho aniphumuli ke niphumule kuze kubhidlike nayo lenikuphethe kwaba kuphethe lokunye futhi lokuhambelana nawo lemfihlo utawubuta kona kube ngelo ukukhombisa ukuthi ubhekapi uphumbhekephi ubude kona ke yebo angisho ke bongosi kwekuthi la kuphethe lokukhona lamhla futhi lengithi kulesikubophele kuhle sikubophele lokuhle kwakuphethwe bakaGumethe kunesibongo besivele sibona sigatha lo lobuthokozi lo bakaGumethe ke nawakuphethe bantu bapho ubuta uthi hey manje niphetheni aphendwa bakaGumethe uthi yena nibone niphetheni phetheshaba sekeleni siphetheshaba kwake yezwa ngasikhathi leso ke mangoni nje bancuma nanyelo bayiyeza phetheshaba lushaba ke bongosi angithi nje indvodza msakati nayidele bantwana ekhaya kuba nesendvo emndenini bese kuba nebendvodza yakhe so bendvodza belinakhunja ngithi nalo ke lishaba bathi ke phethe lishaba lamhlanje sine bakalishaba basuka lapho bakalishaba nembala yes yevakala Nkosi yenze impela kakhulu sengibona nesikhathi sethu lana sengiyamangala ukuthi isikhathi sishonephi kanti indzaba isachubeka angathi kumbe singayibamba nje kafishane lapho Nkosi sitawuchubeka nayo futhi mhlawumbe evikini lelitako kwanyalo mhlawumbe umuntu angabuta nje ukuthi ingabe kulabo labafuna mhlawumbe kutitfolela lo mlandvo lo kukhona yini labangaya khona emtapeni thite mhlawumbe batikhanzele vele batifundzele noma batibonele ngesikhathi sabo kude mhlawumbe bakhanze ukuthi sithi sibuye evikini lelitako bakhanze ukuthi bavumelana nawe bathi nembala uteka yona cha kuhle nje kakhulu dikhona incwadi vele tema histories etikhona khona nje le mbhalo nje wabo JSM Mathebula lwatiwa kulakhaya vele itolo umlandvo ukhombola nguye bakhona bohidla khupha bakhona ke baningana vele impela labakhuluma umlandvo weSwati etuka lokho lokubhalwe phasi ke lokho ke kophana nje bengisho nje usinabo etingomeni njengoba ngisho ukuthi nayi ingoma nje yakhuluma lesihlwana lamhla ngoba nayitolo vile umlandvo phela utewa ngomlomo utewa ngetingoma lethi khona lamhla lokho nemigubho emasources kusho njalo akhona maningi ningawabuka bongosi lokhu njengoba ngisho sakusinganekwane kunjalo nayo somlandvo vele emuthe kakhulu kophana sitawuzama vele ukushambanyana sina kwanje level etako siyabuya futhi tawuchubeka kulendzaba le kophana ke ikakhulu zama kufika ukuthi sifika kanjani la bese ngifika nje nakhona sifika kanjani la kanjani nabo bani konke lokho khona abantu batawu sive sengosi sita appreciate ukuthi siyini sibobani kanjani siphetheni understand ukuthi bukhosi buyini nathi siyini kubo ngiyabonga msakade
Sibonga kakhulu ke Nkosi kusilandzisela nje umlandvo waso sive seMaswati naloku mhlawumbe singakawephethi lo mhla ngoba mutse impela sitawuchubeka nawo nasevikini lelitako ngijakela ukuthi singakagocoti si thathe nje mhlawumbe imibuto noma ke imivo yebalaleli ngoba siyesa sinasiqalisa loluhlelo mhlawumbe sasho ukuthi kuloyo mhlawumbe losekhaya lolalele lofise kuyilobola noma ke kubuta angathumela ke umlayeto kuleyo nombolo mhlawumbe lebese yibitile ukhona la ngiyethemba ukuthi sisetawufika kulenza bale kepha ngifuna ke ukuthi umlaleli athi lokuthi umbuto wakhe awukacumukeli nje wanganakwa kepha siufundzile la njengoba besimcelile ukuthi asifakele umbuto kunembuto ke lo ovelile la ngawo umlayeto lothi ke lishonile malangeni ngicela kubuta kwekuthi akhona yini emathuba ukuthi libuye vele lelive leMaswati bongosi lobuta ke ngiphilani Thwala ula kalobamba bongosi. Siyabonga umbuzo Thwala. Ngumbuzo lesitawuqela ukuthi ubambe Thwala ngoba lento lesiyikhuluma ukutawuthi ekugcineni nayifika ku-climax ube ingcikithi kwekuthi tonke letethulo lama presentations aqonze kuleyo mpendulo leyo kwalamhla sicela nje ubambe khona ute usutha kahle sisedana lendzaba. Siyabonga mlaleli. Sikhathi ke sikhomba ukuthi ke imizuzu isithupha nje kuphela lesele kwala insimbi yesithupha sitawumukela tindzaba lapha ke ngayo insimbi yesithupha kepha ke mhlawumbe singakafiki tindzabeni umbuto ngaba wekugcina nje lomuhla lebesivele siuhlelile lokhuluma ukuthi ke ingabe eMaswati njengoba siwati lomuhla efike nini kuleli vele lesilatiko lesiphila kilo sinjengeMaswati salithola nini ke mhlawumbe ukuthi sathi ukuthi ke cha sive seMaswati sesitawatiwa ukuthi sihlala la kuleli veleli. Cha uphendlo masinyane nje msakadi vele ogcina kufikile lapho kupha nophendvula. Sikhuluma lokho nje bo 1600 siyaqala uphana kufika nje kule kusela nje ngaba sihlala ngala kuthiwa seMozambique njengoba sho kwathi nje hleswa kuthiwa ngesingemashangane noma kunje ngasimfu le kabi simathonga sihleli lapho 200 years kufika la sisifika lebo 1700 eli 1700 kufika la sikhona khona lamuhla ngasho njalo kwanyalo nje ingosi ke ngasho ukuthi ke kuqala nje kungena le eshisolweni lebophongola kwakungunye nje ukhona nje ulethi isikhotheni baka Ncumalo ngasho njalo anembala sibonga kakhulu Nkosi ngenxa yesikhathi ke sidal silibeke lapho lihlelo kwalomhla imibuto la ngeva solo ingene njalo ukhona nje lochamuka sesivalelisa nje kepha ngithemba ukuthi sitawubamba siuphendule mhlawumbe evikini lelitako lona ufuna kwathi nje ukuthi ke sanibonani emsakatweni kulomlandvo lochazwako bakamavuso ingabe bangena kuphi emlandweni wemakhosi kepha ke umbuto uvakele sitawubamba nje sithembe ukuthi evikini lelitako tivakashitamla titatilungele kuphendula ke loyo mbuto kwalomhla sitawugocota nje sibonga kakhulu kulolibandla ke letemincele ekhaya eSwatini libandla lenkosi lelatiwa ngele Border Restoration Committee umvana nkosi Mgebiseni lo ngusihlalo walolibandla umvana nkosi sicelo kanjalo naye ebheka amabuza lo ngumabhalane kanye naye ke umfundisi Matutu Mabuza lolunga la lolibandla umfundisi soluthi ithulele ke lapha ngathi noma beka linzele lithuba lela tozivalela mhlawumbe ngemthandazo bese ke siyagocota lihlelo lalomuhle umfundisi. Siyabonga msakadi ngoba vele sengama minutes lemancane sesitawuvele sikhulume lesibusiso eMaswatini engwenyama ukuthi uNkulunkulu akhanyise ubuso bakhe alule sandla sakhe endelive leMaswati lokhu lokwendiwa iBorder
abuya akholwe ukuthi uNkulunkulu utawukwenda eMaswati siwafisela ukuhle uNkulunkulu ahlale abe nawo njalo amen. Siliphetha kanjalo ke lihlelo le temingcele ekhaya eSwatini lo lethelwa ngumsakazo kaNgwane ubamseneke nalo libandla lenkosi le temingcele iBorder Restoration Committee. Luhlelo luthamele njalo ngabolesine naseyishaya vunla insimbi yesihlanu kanti ke ulithulelwa ngeliphimbo la Bongani Bobodlameni ngufiseleke inzambama lenhle nalecwele tibusiso siphinze sihlangane evikini lelitako lishonile mlaleli. Mabukisi Foundation, lwadi nebuve ingcebo.